Me mobi biara chi mobi biara ka abadi ba emergency Ghana TV so na odofo ebi mu share mo do Facebook ebi mu so share mo do Instagram ni TikTok so na ye abare ya mbeka no asem do akohia no do TikTok adofo amane hunu ni atiti ni de be mande na efemu no yankonko hwe se TikTok be me ya wonya anu yi ede na ole ne be kwa akosi ayefa na ole ne be kwa akwaye de akwakosi eni abare bi nso ni obi aboni dua na ne due abamode na busuafo nyina ayede adase eno nso emu nsep etisen waba program iso a keso no nso kan na asemi arahu asempa yankonko telefon mankaso manuma na de ekwai de anu odi me so baba ohumode no ahwa de akosesa nsemesa chrema adwene ewe trebio bomodin nekasa den mama sanyina ente wonka eti apomu te sayin yankopa do me hoye ohoye bodin na fa kire yen bacho your friend me Color Linda your friend wo Color Linda abena na dodo na adini abena na ne wa hotedin eno aso na nkrofo de fra wo hunu sa Linda awie yi ade na de wa ba beto ayen awie de boko so enya boko sa me ne be ma bi na etu anamon kakra na ebedrum re bi no na be ma no eni obafo fra hye aware na minim okay nti ne before sa aware ne be ba so no na me fu sa ma fanye nsen asa na awade ne be ba so no na ma fa efro ti ebusuafo de to o manim ama mo gi to mo se sanyin san abade a o ma yeden o ma som na ye ma o mo nkoware mbra na mo koware ba na ya tuna se na yaka ti o mo koware ba ye no ubusa be ma ne bibia wo so woni bi ni program ni nti wa short sa mre no so na afi na manyem boso memiensa ubusa ne bibia wo sisika oni bi ti no minya abosumi miense echi na meta yare pa na me yese ombo ne homodi no ma miska na me nko hospital ana ma me 300 cedis me first time am medical hospital na medical ti me first time die na me nim se me cost a lot nti no me boka be 500 ko 600 cedis na ma sa ka chem se the next day me mbran be labs na me ntwa scan ti me be afie na me friend na me na me se obi a ma miska se me nko ba bi mo fra me mbusa me sama kwa na se me nko any love kakra asama ka chere me so okọ 9 into wabre into na wada na me na me so okay me koye na me koye say ni say scan na wode ma me no anya den anso me sika wo me ho ye 300 cedis na me di 200 cedis e kan ho ye den espeni into omo si na me anya den embra sa me di 100 cedis na wo me ho ne kwa na sa me hu sika nyina ye den asa enti na ebe ya peska ni bi ma me na e na me fa so enye den enko obi na no a minibi okano brofum I don't have anything on me say time na mudi do na muta kan brofo pa I say I don't have anything on me see oyana busa ne say you don't have anything on you say no say ni sika wo obi ho no mo twen say nipa kro ne de be den e be ma no answer see me ana me say this 10 years time no nipa kro this kan be ma wa which means I mean na what so set time ne be so ansa na makọ ama ya yeden ama ya hweme ana intimene na kasa no sa the phone not to speak out ti ne yere no no inside oba na akwa ware no ti me ho so oba na sha say is she mad, is she crazy, is she stupid ti me dem nim say TV no wo hwe na wo didi atem wo e bia TV ni so sa me na me ne be ma na kasa no na wo di atem ti wa na waje phone na fi be ma na nsem krasi ni ya hyewo ni tutu ni ba ho abo ho so benfo krasi fom ho kyere mo okura no na kasa nti the one who see them atem na wasa me so me yeden minyina no bi ti ma me hwe de wa esi kwa na ye be exchange words na wasa onje phone no yeden enfi me nsem ti ma me je phone no ye no se ma me ne ma me na ne kasa no ne ma me entudi en wututu ni na ade awo ma no aho kyerem ho hiafo asefo nyame na be tua moka ti ge on ka asa wie no yeden okate ko no ti ehonu na aduabo no keba ma no ba ma anya ma adwene se ma yeden mebo ti the next day be ba hospital na me call me offer ho e wo prempes mo na me say offer say ni say na ayede esi na ge on didi matem me ma me je phone no ka bo didi na tembi na me offer say ama me no ba an kan che ne yonko ba so ye tutu ni
na se mpo wo no wakasa ache okapo maami owo wo no nso so ono so ye tutu ni ana tene sa ade abonidua sa wo didua ni hunehuna mba try ene ka che o se bonidua mba try ti me ofa ne ka che me se me didua ni hunehuna o ma definitely on be de on be ba ye na ya se abetra ma me apostle me de ya na me pa adwenche kakra o me pa che duabo ne ye wode adi hunehuna wo mo ho yibuduabo ye duabo ye ni de adi hunehuna ye duabo a ye di hunehuna nti obi kura tumi ka se me boade bi di enso anya bosom ena me sheda e kae enso na eye mi krom ebi adua bi eda ho ena me sheda yafuo bi din ena me frɛ se me ye da card se de me di bosom e boni dua no ni nyina wonim ba bi a ensuo bi da e bi a wo krom ɛhɔ de mu ayafuom ena mo frɛ ne sa ba bi nso ensuo bi da wa ene mu krom afuom no edi ye pɛ sa nsuo no de ba ye adwuma enti ye ni de enti bi abode ye mfa bi hunehuna Linda abena to aso mame ti me kasa no me ofa ka chere me se mame mbo no wanachi sa me fra be ma no ebo no wananim a edi hu be ye den ebe to omo so mo ne oba ne nyina ye den awa be pa me mame cho se omo ye den omo di na tem cause odi me mame atem ye no kate ko no me ame sa fra boy ne back boy ne ka chere me se ne yiri ni ntumi pa me mame cho ne empa ne church na wo fra be ma no ka chere ne se won ma ne yire mpa wo mame chew da bi me fra na me na me se na asema me ne wo kai de efo ba no ho ben a wo defo na ma oba na didi matem sa na ye ade o ka chere me se me ma ne ntwe ma should let it be e yo no ni nti na didi atem bro fo de mo ka bi pa e yo no ni nti na didi atem na ye de aba I mean am so there be sa me na wa ka chere me sa me ma ne nka de me ma me don't me nka ntwe so ma ne ye de enka e ba no wa so ye de opa me ma me ye de e cho menti asie se adan na berima no etumi de phone e ma ne yire se wono no ene won kasa anase woni watem because se wo ba ni nim se nyisan no onye ma ne kunu me boa mba cho e kwa me so na ne berima ni hia ni din di sen Emmanuel kwachi dankwa Emmanuel kwachi dankwa ne yimafo awie ya ma mu nyina ho enne so ya benada abena so na ti hei eni ti no tonchi kra ne chia no chia Ibrahima wotie aye odin so abechia no abena ne ba na da oyam nana mba cho chia na ne yanto aso Emmanuel kwachi dankwa me ma good afternoon sam na no odin be na de frɛ no no me friend dankwa oh okay eti ekwan be so na ne ni hia ye metimi aka se mfie nsia echi be ye nie na me ko school na me tena ne se wa etie area mo honom tina me ko school bi a ye tell me ti wo kam ti e me se sa time no de o passem to manim ma anya dey ma ye wo say ache and I'm funny serious nso nti no recently 2023 be 2024 December na me call TikTok me kwai na obi aba me DM e wo TikTok ti nipa ni ba ya na no bo me di straight nti the was bo me di na ayese me nipa no ti me ne kasa en a o che se o ya me man no on kai me una na wo ko school ha na wo sister su adwuma na me se the one na chechemu ni si ko na yese nipa no ye den oni me dada nti me kwai na TikTok e na on fa ni picture bi anya den enti wonum ti na me pesa me ho no no ya no se me fa me number man na me se there bi me na me pesa me ho no to ni ndi kan fa ni number nya den emma me ti na me friend na no on fa na me sa ba TikTok ba ka cha ne se number na wo de ma me ne me friend fa na wo kura wo ye nipa ben a wo de number ma me a me friend wa wonya den on fa asama ka cha me ne se eye adwuma nti ana wa ye busy nti obe de obe friend me ti me wo ho no ma na o test me WhatsApp so test me WhatsApp na me na me se me pesa me ho no nti ofa ne picture nya den en fan send me na me nya den me hwe na is a pictures o de send me nyina no me hwe na me nya den me nkai no ba ncheche mu o de ma me a baby a me sister ye adwuma baby a me ti any be no de ma o ne de kire wo se oniwu ai na se ho no ma so na me sister ko adwuma baby a me ko school ho na me da so ye den etinti na ye se ni pa na ko ye den ko ye so ni minti January February ni da so ye di nkomo hi our phone so TikTok and then WhatsApp okay nti January na mu no de opesem to manim say emre na etwa mu na me sha no me ka chosa me pel ba wo ka chere me say school ni wa wo for enye den emma okwan nti no onti ase nti no se akwanya wo ho a okan na maye yi kakra cause obi a me ni mo me nkai wo me hu da de
Me ye dem me no ye dem. Eti da ben na mu hia ye. Mbacho ye shia April. Okay. The first time I shia. I kwan be so na wo hu nanim ne anim. Me call Jimmy niema wo madam fo bi honom. Na me kwan na madam fo ni around. Na ne ma me so e kwa afa na ne ma me ko shop akwa ji ne ma na ye den. Abefie. Na guy ne ti that area mu honom anti na me ne na kasa o sese ma me ni honom me te wa be ye den. Aba be twen no nti eno ni opportunity a metumi de hu no one on one. Nti no me hu no kra me hu no. O frame of phone to say me na me gina ho na ansa na me ye den. Me hu so no na o ye den. Ojina ho. Ese wo die emi se dompe ne kohwehwe kraman no wo hu no. I to say the dompe ne kochini pa kraman na kira kwan. Kwa na me se kraman na nkasa wo po bi are ne dada. Ana hu no sa. Eti I to say wa na kochini pa no. Eti woda no ho di chaba hu no no. Enne ba ne se da ne die ne sie. Nti ada no yakoye no. Ye didi nkoma ma me kobusa ne se ah. Be ma te se o de ada nti na woni obi ani honom. E ma o ka kire me se no oni oba bi na wo honom. Na oni oba na nya kasa chese o ma gyae anesa. Never is o ma gyae. Na me na me ti say that very day na man kasa directly man kasa mate ase ana say bia mente ase. Oni me that very day na Linda. Ah, Linda. Ma fra on pressing. ma show me nsa. Da kura wo hu be ma na. Wa managem. E da na wo hu no wo de nam TikTok ena minimo wa ha ena wo sister ena wo de nam ho sa na obeti si WhatsApp. Ye didi ye ho nkomo phone no so sa wo koje wo nioma na wa anya hu na. That day na wo koye na Linda wo se fire na menko. It would die. Ade a chin. Mba cho dem. Hey Linda. Ena ade wo de sori ye. Ena sisi an ntia ba se na hunu se wo ba wo ho no mo ne no e betena anaso ne ne chicha aware Me ko fie ko siesi me ko fie honom ko siesi honom ti maybe me ko pie ne diary bi so na ese diary ne ka owo obo ne wo dada na wa so ware oba ne 2023 atro ne nyina agu diary atro ne nyina ese oni oba ne nya kasa bi a o trouble date extra time na oni oge on nya kasa ne nyina ide egu honom. Inti no me fa diary no me yam hye me go through diary ni nyina mu na me take pictures na me de send madam for baby say me buy we ni ma wa be hu nso nipa se me se ono obi abi anya den enyo de one ne wo no manya kasa wo hunu wo diary nim say at the tail end of the diary na wo hu asem wo mba cho da bi when hunu wa ni wo antro because diary na wo tro wo ni wo ba no hu asem wo na che say sa wo ba no da na koma so. It is what me tro omutokwa omukonye akasa ba ye aniji a wonya ye wonu oba ni nyina so wo tablet anasa wo record a na kire se wo ba ne danda koma so enti ekeka kote and we hu asem wom say bia I met Linda this day anasa I spoke to Linda this day anasa Linda visited this day wo hu asem ma diary na diary dada where you samala ye ma okay to aso mami nti no me de ma madam fo no emom na ye me ya pa nti no efra na me ntene me ho ne ye den enkasa ti me wo ho no ma no frɛ me say na nsi wo hu se me suban ya ye den atesa wo no nto person ne me nye den enkasa nti me kɔ ho no na bufuo ne ye nti me tumi ne na anya den ankasa na mada na me hu se wa hacking account ade a chie no wa hacking account e ra me ne madam fo no ye Snapchat ene ye WhatsApp aka ye chat nyina ehu se me take pictures of diary no ase ne madam fo no we deleting nyina ha dey every day say ye hwe cha kwa enye dey ye hu nti the next day kwana me hu ye ti anopa me sorry no busa me say how would I feel se me hu so obi akomi niema mu atake pictures of them na me ka chere ne se me nya bibi bone dia me feel bad se ma ya ade enye dia e na me ya ade a ebe ha me nti se me nya ade enye bad dia me feel bad nti enu mu hono ma me hu se wako me phone ni makohu se ma taking the pictures ne diary pictures e dey send them down phone adenti na me yesa na me so busa ne se adenti na me yesa se me busa o se oni oba o hono mo ka kire me se oni oba bi ani wonu and diary way talks about se oni oba bi hono ma e wasen ka last year e na wasen mo worry abreba na hu se wonyem mba cho me hu no August September woni ne sha se mo twempena boso me ben a free April
April, May, June, July, August, September. Then they see your man who's a him. Me Beman, me who said me who the wedding invitation card no. And my me yare kakra. Invitation one more our Rihanna Swancho. When I copy me na me copy so. Nti e ma me yare kakra. Oh. Ma me busu afọ catcher ne say. Omo ni asem bi aka. But the obey ne say obehwe me ama me ho ayeden. Ato me. Nti enum ho no ma na me fa mo yare ekoda hospital. Ti me koye no mo se me moja. O yare kakra no nke ya fa uchi mo kakra. Am ohun ni o ma ekita wo nyina ne tutugu ye. Ene nipa ne ebo abomo so mu. Me pa chwan. Eno na echi kwan sa na me say yare kwakoda hospital. Ti me koye na doctor ne no say me moja wo form. Ti me koye scan. Ti me ye scan wo ho no ma. Ena mo take me Johnson so test. I say we ye labs no. Na ese me nyem. But at the early stage. Ti no doctor ne ka say the person won hu no. We hu do but ense dan che actual way nti me nkotwa no wa abonti foforo anya de efambra. Nti that very day na ye discharge me na me gina so ne me sister call Medilab. Ekotwa scan na sade bread doctor. No doctor ne say scan the choice menyem but at the earlier stage nti me detect say menya 1 month, menya 2 weeks, menya da say. Na me buy na me be wo amane. Yes, ana ehu atom so nti me anka nche me ma me papa. Me boy na ma no ka che me se me nkoyingu na me nim se wa be yo ba foforo ho ade. Nti yes, ana me pese me ye bibi a obema me pressure ma ye bibi nti na wasem ma bosuani bi ye den. Eti. Asam ne ba nya me wo fa ni obi a betumi ni di nkomo 101. Ade na no ma me ni nkomo ana o papa so e. Me papa woni adaje sa. Okay, na o ma me. Me ma me die. Na ni so washi kakra ni yi kakra nti no. Na me suro kakra. Aya na da bia ye ka senka wofo. Abatan de nka ye fa ye mayonko. E wo mu se eye se wani so be ye hye. Na wani edin ade bebo wo ma ho ban na mom no se kodum pempen so a ma mi so fo eja mesrek mi kan e kodum pempen so a wo bantu mi ni woni nkomo anas wo be suro wa se wontu mi kan de ha no asem kesie se nkyira wo de a na me se asem no ayeden pa ana ma me etsa ya na enkola ne bi nso ho no mu a obapa akwaba ya na o enkola ne bi ho no mu a ebe ye den se wo beturu fo no obefa oh nye batan no se beje de enkopa ne se kane banko fa we mrafie na akola bi wo ho no ma ba obi ama no bonto ne yem enche kora besram adwumadi endo so enne se bo akoye wo ba wa afo nti ya ne wo mu agare wo tware wo kakra so ho lai no eti enche kora be ba we nye no ma me na te wo to so atwa ho yo tware wo kakra bi ka wori akra ya wo nye kumase anya aburu kire akra enti wo ho asema akoso ya ketwa ma no da so oh enti se batai ne ba ni nkomo a me wo bara me nananom ye frɛ be maame ye frɛ me grandma ye wia we se onye grandma wa ye bishop we se oh ye din kola nketenkete ye din nkomo enti matai ne eto e bia ye ma ye manfo ye ma no omu nsusu nsuro yen ye ne kola ne nche ya dwene kire nkola no de na wo de na wo fire kwanfa so wo no ebusun wo firi mu efie wo firi mu bra wa bre enne bi Awurade akai wo enti se ya ma we nyina ama akola ne de obeto ya ne se maame yesifie bi papa esidan bi papa woska bi maame woska onim mfiti ase eno onim awusua ne fie wo firi mu enti asema me bayi kan ya abaya am so maame wo maame no papa mu hwe school ba wo brofo ne ya me de bone oh wasua de ni mu nwoma de hame ne be ma akofa mu yenu nyina mo ka brofo so ahwe mi yenu nyina yeduma no lady bishop akane sa de Linda mami musa wasamba kwa nsa na me papa no akasa sisi ano e de pa no ha me how ne say be ma no e ke ka tro ne na mofo ne se nyin se ne nya ne dia na afi so o ka tro mo se me busa na se a o mo kan che me se watu kwan woni Ghana ha no ade baby ana wote ne watu ana oda so te hono ma wontu ye say e ba sa na me nim baby a wote last time on ne kasa ye da ben I didn't say on the 4th of
December na issue ni si and me nkasa bia. Eti nyinsa na di boso me saying. But show me 6-7 months man. 6-7 months ka say na odi ama wo akọ antenatal. 300 cedis pe. E na odi ama wo akọ. Okay, and ye na abusuafo atiefo ni adofo yenya owura Emmanuel Kwache ewa ahoma no so ye ne no eba bedin komo papa ma he apom to saying. Hello, Mr. Emmanuel Kwache, good afternoon. Okay, yeah, shall say ahoma no atutom. Okay, papa ma he apom to saying. Hello. Bacho, good afternoon. Good hey, minim sa me ne be ama na kasama me Bacho within the sign. Bacho, friend me Mercy. Mami Mercy. And ya mo akwa baba Oyerepa any promises so. Every idea ya ni Linda na edi nkomo na ne yanim say ya ni Mr. Kwachi na edi nkomo. Eti wo wa jesu dia ya wan wa kakra me Bacho nkomo ani asemi. Edi na anim wo mu. Not we dear, me wasn't a big keke. Your friend is saying on the October. Mercy. Yes, Mama. Mercy, where is your husband? The patrol ye were hospital, ye was a for Bacho hospital to see only doctor appointment, only doctor Eka. I find a job person. One chairman for me, you. Okay. And your mammy no one casa because I can pesa mini wura casa mum. Now every said diabono, ohubo mubi. Eti would ya no fast me home. One Linda. The patrol, I'm in the park. I bet on Linda. Before I make say my name Linda no, on the 11th of October na me worried. That was last year. You know, the engagement was Friday. Me kuno no I da but no ntimi nka share me issue isi. Nti you engagement ni we na mbisa you buy na one pound ka dey no spirit. Obeka ase ma chem am say ko ni bra. Na nya kudo no ka chere me. Lo ka mama me ti anya me de. So then mama me ti say mo say go na. Oka chere me ti akofa ge obi amoni ge na fa ifun. That was what he said. You know, what kind of premium shame? I'm saying, into get on the way. And also get on our back. Your program, I say, na I need no money. I'm saying, it's what I say program. Yeah, day. I'm mammy. Into one no cry. On a Saturday, a wedding. My name is Jada. We were because I'm going to tell the baho. I be saying, you know. Me kona get on. Think about me DM or TikTok. I be what's happening. Say 1 minute area no me. I still have the chat on my phone. So can I me my picture, me share picture no. Me picture on face no. I'm say I get away. After me baby, but a whole man can share am say me kai no. Nti me anka sana me san call back to the DM be na me say why me into me WhatsApp number man. So on WhatsApp me. So WhatsApp me not so that I shouldn't worry. Later no obek share me kakra oye. And I'm see you. Nti no ikunu be kan asem ni share me. O kan issue ni share me we program ni nyina no. And my friend and Bissan say, okay, me, or so on time, and I'm so on time, baby, or say, baby. And I'm catching say before baby SS, the man one with my husband, the not after I worry. Yes, Mama. Me pacho, now when him saw one new kuno at Champanada. Okasa woman one, I bring back now man warning. No, now when him said they were going out. No, that was there, you worry last year. Okay. See, they a year before that last year. A year before that last year. I think early, yeah. And I'm a man warning. Last year, and a year before. A year before last year. A year before, that is 2023. Yeah, I think school. Bear 2 years. Okay. That time no SS. I was SS to about school. And I'm a man warning. And I catch him say, oh no say, oh no be one I'm saying panic show. We never want to baby worry. And no panic show na in I call baby. Nti ni bedu kuma se na say no my friend because me can be this idea na hear me enye me de and I'm sure na me no kasa abofo but kasa me ne kasa ya na me bisa na say pan chowe dem say bisa no before be hu say my husband any oba be ware no na onyem o se baby na me bisa na say nti baby no debi nti na nipa ne ka kire wo also ko red flags ko hu me pictures ni nyama nyina wo ho debi nti na nipa ne ka kire wo say obisa na also hu no pe invitation card she so ko ware. And I'll be saying, no, or quack a while. That means in the honey in our channel. And someone kinds of mistake or no, yeah, okay, my passion and fancy no mass being fast against a cosmic. I didn't want my family to know anything about it. Better maybe might be and be coffee. I don't like that. Sister, me worry. And I will say you what it. And I'm a kindness, all kinds of mama warning that. Linda,
or say there. When I'm say, oh no, my number, saving my number on the phone. So, I'm me one number, we want a number, my save, but I'm in kind pako. But me don't picture na miss girl, my money warning that. Or so one kind of miss unkind to them was in the evening. Been a friend, I'm a man, one or so, and this is an name me kunu, and so nobody who me obeying me kunu, or sister on kai. Mama, I'm saying some no oh kaba na unya kwine and na say, when you kunu su din komo, Efa Linda ho. Because they won't can in any as a woman way one and only way Kasaya. Now, better man no what I want. Or no, so dear, see one in term for Linda. Before I first one, I'm a man and me catching me, and I'm catching. I don't like that. No, can me them move on pa, but catching me say, only girl in if and I'm a bit kind. But let's me move on the girl, maybe that make my hacking phone. It's me down for the girl on a day. A chatting. It's later I'm in the moon chatting now. It been realize say and then request also are blocking. But yeah, be worry you and I lady in business kind to be a mama warning say to open unja be worry no ko fast as them way. Abano, mama worry me any j that so now. And no be permit you and I'm saying no forget your number mama never don't feel go after chatting you. I forget your number mama na me friend na me permit you. And I'm be friendly na me lady ni kasa me no work at kama. Obi a beto you can meet me prayer. What to saying or to bit me bisano. Me chan chon fan ye she. My friend, but the man me girl on be issue. I me one time I me couldn't feed my buy na or say girl na can see baba the yam chichen mam ta o kan den asin bia ba no the man be friend ma me bia den o kan yi and o say girl no or girl no friend so yare man be fa no ko so to catch ni so ntimi fa ne nko na be pes kai den ama no ne ko if you girl na no a say obi pese okuwa na yesi nipa no nipa o say obi pese okuwa so far as nipa ni mu fie die obetimi aba be ye o do pese o ye o Linda na casa. Linda na kai me ka bibia. So kind of say there be or say me tifi girl na me friend girl na me sister. Me problem. But okunu ma me tia say. Na bo kana me kasa me sira waka wa man ka che ma me ka da me me sira yes ma. Wa ka say bi na me ya ba shem. Wo say so bi pesu okunu ma wa. e na ba be kan ne kunu ka me say. Mama me ke bia Linda from that radio na issue. Me na. Opa on be record ni na. Na on say so asa me ka say dem. Me na ne tia me jina. Ba e hu ya. Okay, Messi. Yes, mama. It was no case no and na ma wukunu ya machine na wo ka kire o. E no be ka be bo mama ni. So kind of me friend am be Sam Cylinder. Me pa be ka say a me. Wan ka say wan kan o. Mama, me ke bibia. I swear my life. Fit at for recording. Mama, me can recording the post that you say. You delete the post for me. I swear. Linda, come to be boy me Linda. No, I mean, you worry mood them insult and everything. I've never ever enjoyed in my marriage. I have never me worry. You can't be boy me. What was that mercy? Mama, to be share girl, mama. As the master me man's about my friend, but no one is my friend because I'm a girl na come at him. O mun person am friend girl. No mun na way. No, and I'll be coming to me kind to me cut him. Yes, mama. Mercy, o ka say mun na cha say wo dia na nka wo pa asumdwe ne nka bom wo montam me boa. Because girl me because ma me kuna kan ko fan ba. I when na ke ba. Ani. Say be ma so ko fa ne ba yes. Won sa o ti wade ho sa fa wade sa o. Eti me see ye. Mama, me point me say I never ever my nigga we an wagin boni bia o mti because nda na me kan say me na ye de ye me a. Mercy well noted. Eti ma me mu sa o say e de na ba ye ma duabo no e ba ye. Me wo na me ti say me kunu ne kasa but the one on ne kasa no frankly speaking what dey me catch us say me ya dey na me boa the one on ne kasa I was out of anger because me can I yell dada e wo me mu dada e ma girl no all those I was my pretend they say everything was okay just for peace to reign in the one ne kasa na me say me quiet can answer na so 200 cedis say me scan ma me ana me kun kan say me bi sisia me nya won say na me wa me nya me de be ma dey work kasa me je for na me e ba ni ti oni bi chinchina wo say oh bere me no akasa ma ba odi an e wo na me mama no cry e ba ko pe bi bufu yan kasa because of the girl no me kasa no e ma me ke come out intend me come and ho no po an ka hwe e na me ko je fun na ne ma me ka say me ma ye yo mo de ya o ma me o say ma ye yo mo de o be share me 3 days o say den so me ma an ka hwe na me ko pia bonten go ba na because I'm friend and mama and kasa because it was out of anger. Mercy enya wo na wo je phone no ene Linda kasa ye. Me and my G phone for me husband and Linda kasa ye. Sure. Na Mercy anu dia enka Linda ni ukunu nkomo.
anything I make I say a hono one yes hot dear me no to say na issue ni na baby am hot dear me nka say me ya dear because only pemu wada ne kronfo a wo fa wade wo suro wo dada enti ni pa no wo suro wo dada na say wo do ho amane dia enya na say ni obenya awia wo poto obetimi akenka na dwa bobo sai bia ma mama so no man chance ye ni me ankasa ni phone na ke bia me so ni kuma ko ta me say wo so beje free be ma no say selling day won say wo no so no what the nakuma kodi mu because to fall in love and also beti ahwe odom na say to the point say befa wadwene mu na berima enka no kura nkyira wo bedada wa kopim say wan kasa na obehunu say waye eye nkrata aka 2 weeks ama no akwakoware na ni nyina mu no berima no hyeda nye na dwe say wo siesie mu asomdwa na sempata bi aba neti ya na wo mu ena wo no so mu na so ne media na ya ne say ade ya ne say aya na mema no set confusion ni mama na no wo mu no didi da mene wo mu didi da enum na ya no e the pressure ba beto yen so e the yare abra yen because nipa na wo no nka wo say me say pressure we ni eni ntokwa we nyina no e wo de e oda na chi na wo no na akofa problem we nyina e de aba enti sisi ano wo che phone free Linda hoi wo ma no kwa ma de opa bia no watumi akeka akire wo bachoin enti dia bro no nti enyume no sa da na issue ni se da na enyumre be it nipo na me da na me die na me da ho na me hu say wa frɛ me husband me yese me hu ni nipa ko but me tia ni say nipa na ka say ka kyerɛ man cry ka bo wen fo ye de say so se on ma me ni ngie o say bibi sa me de ni ja antoa nkunu na fa ne busanfo nda ase that was one and chebe few days na ne sister so frɛ Linda sister. Linda my sister. Say my sister say but nipa me say my sister no. Wan frɛ me number but frɛ me husband number. No so na me hwe washroom. Na me say so ni me husband e ka say. Me ma frɛ ne nua na ye ya ne de a. Ene say me nya yifunu na me go ba ni bia o say. Na yifunu go ba ni bia me some dey o say then like already cases e wo ho no. Okay. Me pie ba me bisa me husband. Linda why na frɛ no. Uni aba na frɛ no. My sister Penny. O sister Penny na frɛ no boss adua no. But she need no boy. Na my sister. Na what catch obi say obi a won say wo so benya yefuna wo am ya hwe na my sister ka san obana ka say bi na no catch say ni kunu wo low sperm count. Ni kunu ntumi wo. Etinyi say ni kunu da o te say nyi say no. It is our recording now. Me no any problem. Just come and play the recording. Say you catch me say since day one. Me no wo kasa wo recording. Bale baba recording ni na. Linda me ko no kra e be bua me ni umi. Okay. Na go point na show. So we free mu ha ho merci ani ti no eba ne sen eti wono no ni sister panyin ni bru nua ni wie ye no eba ne sen no so ne ma meje ne dia asa na eba wono aso ni ma me so bodua ni ma wo se ni ma me so bodua ni bi bi bisa se eba ne sen because wono me nya ne ntia se waka satia ne ma me ni ka Linda na me ne kata me so bi ma Dana me Linda na ne kita phone Linda me ne kata so ma me so ma pese tia ne I'm sorry because I never mentioned the woman's name because meaning say Linda na me ne kata me kase me boma me say be mama and I say I never did anything like that because me mama me think be yam mama no be yam kan mama kan metna service center be yam mama so me my yam man ka be anche my yam mama man ka se me be anche ne mama Mercy wo ka che ni say we dwamanfo ena ne mama dwaman na ode awo no no mo ye hiafo eni tin sa nyin say we no mo de beti ukuru su koko mama me se ge onesi sa na me ka kire no e be pe bi on fanko na me nyanko be di ma sama me because me nemu stay me wo bu odua no me ene tan ba be da ni me da ma bia ni kan ma ni kan ho na me ka bi bia so se me se mo pan na me fa me bible la da wo din god da wo linda Mercy hospital na me jana me ka ti ja wo din god da ya mo me ko mu na do operation bra from kakra bi ma me Mercy Linda diabona dia na wukunu ya fa diabo hu because dia na mate say yes say eni bia edi hunahuna diabore bia ye dia what is your husband doing about dia ya selling that no put ka brof mam ka brof ni bi dia na wukunu ya fa sa diabo hu mama Linda no wan bo me kunu dia o first na diabo no boy me no ka che me ko on kan kire me second one eti ya beti na me bi sa say wukunu na ye abusuanity ene na wukunu so na hawo anyina ade aba eti dia na wukunu se wo no obo wo se wukunu no obo wo wono a wo ye be ma no wono na toto ne nioma yi aka wo anyina ama wo
enti dia na wono no eya fasa dua because your life is on the line what you say enti etina wo da no pa said ya wono hihye ho na wono Linda nyin say ye no etina wo ni ho wan hwe ya wa wi ase kura no wanya yere foforo enti dia na wo kunu eya fa dua bo no ho me ma me me nyan ko am so on to me ma Linda it me me bibia da esanse me nye Linda Can you watch it? me nyan ko am so no tiase no tie me mpaibo me nyan ko point me pom ma Linda to chire wo so nyan ko be sane wo so Linda to chire wo fam ya me be ma me jade wo gina ho no mo chere no tie jade ho juda ho chere no he de wo chere se wo so oni di mame me fa onko baby a o me fa onko baby a me fa onchi na nse da on fa me ko baby se me nye obi bia me nye obi bia de ba ko baby se wo kuna ko fa sa se mo ya ba ka me to ka me no ni ase ampa me no ti akome mo ni ya agi mu a wo ti wo se wo so hello Mercy me di mame wo Linda Mercy ukunu da so consulting room or da so doctor nche mame ne nkasa kakra ma ka se ni ya ni case bi ne ba ya ma ka che ni se onko hwe se oba na wo wi ana no fan embrace jidi se banga obeba sisi ya okay enti se wokunu beba sisi ya dia enia na wo si abreben ena obo wo ma media because here kasa no okay wo si word abreben no di wo ma me ati on that very day na me call hospital by na me ne kasa na oje phone ni free ni kunu ne nsem that was then oni me exchange na phone the loudspeaker mba shine the loudspeaker na me what them na ma me ti abonte so the one oni me see exchange words no na ma me je phone ni free me nsem ti ma me je phone so ma me nya abocho ne ma me na ne kasa ne ma me enti die tutu ni na dia wo ba no mo ho kire me hia fo nyam ne be chia mo ka e be boa ne papa wo asema o ka no me ma bo no ko be ka asema me oni me ma me da bokun ko na abo ni di na ye adwuma mpa on dan wedi abusiafo o hwe Oyerepa 100.7 and me yes I will share Oyerepa TV so na wo hwe I will Promise TV Promise Radio and oyerepaafutuotoday adebia wo judge ba ko pe judge kumpala konya so na de metina kakra bi ade ama no se de be ya judge betimi akoye ni nyuma ta se ni nyuma de do so bebre mama ni fo asamka aha me ka se bia wo asamka be ma na ba na mama de mama pa chance mama na me show why chance ko pere chira kwa mama esa se want to me so ja kakra kawe na wono ko pe ba bi ntina mama wo beti bi akasa yo me da se me bra from what mama me de me ni ase bia ewi ase kura iPhone wow enya de a oh ekura ya aha ekura ya de a nukura ni nyame kura so ye nyame ni nkumfo se opa echew ya ware no ayen kofe aware bi ye meka no nti sana wo ka che ne so obi ba okunu ho ane eya mitu me ya kurafo chi won ba bia mitwe kura ma me ba aha ai ekura ya de obi ba wukunu ho eya age se be ma no wo mpe no ana wo ndo no eni obetu na sawram na saudo wukunu pa na wo don kwa make us rene ababa awrade a fresh aware say shababa asma okay ya opa no odi kan free so worry no ewrai man ni nye na worry mu da na wa bible see enwu ya worry mpa ho fi meru ade a waye wo ho se ewrai sua be duru nyame anim no correct eti ano abna edi ampa na wo pe edi anti na wo hase the time me wan say oba ne ka sure me say ni kunu wo low sperm count to mo de dro so a omo ye den omo no eti oba ne nyi ni say ni kunu na nyem wo nti no o se be man say se me wo obekwa koye DNA me ni asem bia nti no on be ye na se de cause me farmer me ha nkwanko to ma wo fu abra mo ni mo hwe na me fa pressure nkwanko to ma wo fu so okay the man say the okay no ho ni bacho me say oba no the wa o sikan ni just ni kunu ni se me wo obekwa koye DNA ye dem ni ha obia obetu akakoye ni anytime bia okay and the time me ka se be man no so o sam me ho diska komo oba fofra dia nya ni fi say o ware ba ye no na oba yi se wonu mom na abo ni dua be ma no so de je no na ti sisi ha na be hwe o eh abna why na hwe o me ana me hwe me wana wo hwe ho na sa wo ba ye wo ka kira me se de nti a wo ha ne se be ma ne hwe ye funu no won hwe wo ma usika mama de nta me bo dwan se okọ ware ba obusa ne bibia wo so woni bi na na enu so ompe
Ubusani bibi a wasu woni bi. Me ko ware ba ye nti miniska. Ubusani bibi a nti no ho abufo le ma me de bo ni dua. We de bo wonu so dua. So woni sika na woni sika de ma ode ane na oye den a. O san me ho diska ma oba afofo aduane nya no. Sika ne mra nko a honom. Mba me nkwa no ba de e na sede de wasa won. E waso ye na sede. Na me pa cho wo se be ma ne gitum se nyinsa ne ye ne dia. Mba cho. Enu nti na the first 3 months kro ma 300 ko ye no. Mba cho December. Enye no kure se oba no ka se be ma ne nyinni se ye ne dia. Mama me ne omu nyina kwotwa scan e was scan room. Scan no me ko was. Woni mercy pa. Na me first time ma me di hu ne da ye kwotwa scan. Mba ye kwotwa scan me ko hospital almost me first scan number. Me frɛ be me ka jem se scan wo hu. Abina why you ready so obeda ni dua no. Said ye be ya. Wono. Abina me nya sure say we di bia 26 27. Mba cho de. Unye nuye. We are very young girl. Prominent girl. You have potentials. Said you will see kase waba. Sanka wu jai wu nia mercy. Any be me wo kasa no hu. Wo ka chem say we a teacher ni. Yes wo bon ma utika. Wo ba ko a wabra bo ma wieye. What you say? There are people omo won kwala miensa enan. Me ze meti hey. De bia ho magye ma me ndo masa ko fa school bia tom ho so. Me ton ko so na metim. Me hunu yanka at your age no. E ka me ye de na wo sa me ye. E bia ka me ho me this time. Iti de wo wanim dooso nyame adom o ma meti aso papa ti ase. O mbe so mu. Amo wa hwa akwala ye oda ye funu mi. Se controversies bebre surround the baby na. Wan kasa wani nye akwala no so krampo ni nyini ene ne sori emu no ebe ye den di ama wa bena iti no se pa no twa no kwa chi aba homa no so ora Emmanuel. Hello mama. Good afternoon apo mo te saying. Afternoon here now so. Yes we sha me ho ye papa na eba ne saying me musa so onim Linda na so because we radiatum eba ne saying ene watimi aka ma mienu trabom sa. Oh, Mamba, I can't say, sorry to say this, me can't buy me me at the first place. And you catch me, Dennis. You can't say, Linda, tell me, Michelle Linda. Now, you said me and my demo, but Michelle Linda almost once a bear or 4 to 5 years. And not your bon come, your bobon come, and I'm ready. Everyone cat, and I say, I should stop talking to her. And I think she even talked to her some time ago. And I want to stop one, I'm a yeah, and I had the meaning. So that was last year more. And I miss me TikTok na msakuna I say let you ask me more baby. Until me koye den me ko ne chat me no kwakasa na later you say okay on the because na me no minimum den onu ni. Onu and na ho na kan se me ne ebon come na kan say oh me ne no ho. Until ono si okay wati. Na me ana obisa se mbubu na say den me ni obi but understand kakra den. Oh yentem. Okay. So when she came home Oba me ho ana me saka nti oh me sa ni obi eden awo oba me sa na stand kakra nti no okay ana o say ai o okay na bi yo mate so ye wo ho sa nti later on na nka me ba be eden me be ware no mfa be August September mo you say the ex on the jana na akoda 2 times hunu say one ni ex akoda Linda no the ex that twice Linda One Emmanuel wo honom no na wo no ex so da so wo honom mbacho David wo so wo che wo so no ex akwakoda mbacho de akoya ne se me ex me ni ja ne wo issue kakra wo yentem said ya no so wo ne issue kakra no nti no a time came kwana me wo no honom a wo akra na ka che me se wo ne obi ja wo ne nipa ne nye den enya aka se nipa ne frɛ wa ye den fa wo so no ex akwakoda September baby o hu se me ne kwakoda no onfa na evidence mba so be hu se me ne kwakoda September mama obua I guess ne ya makwan na mo madam for the check madam for ya ho wo the check we talk am say oya papa later on we bring no am papa tell me say on pa madam for the bit so no na oya opamacho mate opamacho ima say ma say so mami nyinsa na yawodia mama and the minchi but me okate on me accept it in good faith it what you atum say nyinsa na yawodia yeah sure me jitu mu wo jitu say yawodia yeah ntinka to owuwia na nkia e di ni ma say e me dia na che say wan kasa na wadwene ye wontanta eni no o percent ka won wie na ye odi eni asa no hu say we na be ye wabakan me bo a ana wo bi o piesie nie me ni bi wo okay nti say boss e di eni ni che say wo di a na che say e ka o piesie na abena e de be ma wo me ni problem
Okay. All the about the mini problem, but maybe who san so no na koda. Me busa no twamtete no kan ko na am see you mate me problem. Nti ye ba worry ya. Ana uhu station card say ma be worry na man kan am say o me so say ma de man kan cho. Ana no krampo eko pie obusa for. Ana me ne me maame ene me boss eko hu me boss eko hu o family. Ana ko ya kasa ko see no. Ana ho no an kasa onyimu. Ana ho no o ka kira me say me mfumu. So say I'm saying also me friend so me am doing okay then let me give you 2,000 so that you can just go in peace. And I'll see you. It's on me 1,000 cities. Okay. And I'm catching so later on say yeah where the new here na increase am bar. I will come and add that 1,000 cities to it. Okay, Mr. Kwachi. Mama. Me say enkomo no de wo kan nyina no abena so gitum say de wo kan no eye no kre. Nemo baby a wono nyintum se wone ne ex ekokohia ye. Na obo. Ojetum se nyinsa no so no eye odia but o person ka awo no echi no wo ye odi ye ne. Se de be ya wo no boy ne okaso ne boy ne nkoda. Sisi ano de wo se wo ye ne se wo be hwa abena amana wo. Nemo no yesu ehunu se duaba o honom. Enti se duaba o honom abena gitum se wo beda ne duabro ne duaba obro ye no. Mama unde ntia me stop say me man is can. Adentia duaba ni ntia. Sure, fair. No, me so baby. Okay. So on the board, okay. I'm just living fine. I'm just living my life. Only I into my first episode than Indian. I don't have any problem with that. Because me so many in November no, I give you 300. I mean no, cause me says me not 300 amount in the check every month. So that I o they are pain. It's the abroya ne buy na chin woman is kabi. But me man is me catch say what bo me dia ene me ready dia. I no see ana ya kasa eti ye be hia direct ya man da be no amra. Ya ma unyabe ya bukwa da china ye. Ani duabro de ye wo ni nkwasam. Ani ti no Mr. Emmanuel Kwachi. Ye be hia woni mercy e wo ye padwem ha say ye percent insiesie mapantoto ye mapakoma to ye mo beba. Said ye be ya mercy we yere see o ware ye nani nyeda e wa ware and I can put myself in her shoes. Wo ba wo ware foforo na sa asem we e be twincha wanem there is nowhere when ibeje. And abena so nani nje san say wo so Kwachi no wadi ni hwammo. Eni ti mesra onyame ya adoma echina ye be hia woni mercy nyina e wo fie ha sein Linda beba na de wo se ye fadua no ho bia na ye said de be ya akoma beto yem Linda can move on with her life and won so no wani beje e wo ware fias me pa cha wate kasa about my na antetia mo so dan kamesa aba hospital kaka aye de akantino an kamin san say be maybe next week mo an kamu be okay next week dia mo papa because esan say next week dia mo wa nti ye beti ma up to Thursday me pacho wan me ni producer be kasa ne yanya ni Thursday mo ma say nyame ya adoma echina wontumi ma nyame ya adoma yawada ubetumi aba Linda beba na ya hwesiesie ama bibia atoyem me pacho watemase mama me dasi bebre sa woni ye akasa na entiase aye adwuma abusuafo em se asem ne de ba abaso minim de ubeka dia fa asem we hu obapa meda ta etosu mienu e wo fie ha se wabapa akwa bapom te sen bacha ya me adumo me ho ye bo wudi nyina sha adaka mu kira yen me bacha efra me Helena odu dia sha adaka mu nyina o me bacha Ghana ha dia ye ka odi sha adaka mu na che se da ye de wu nyina aka wo adwu ada kwasi ada benada me ya de me yesire mu ni ya de me to me nana enti wona na din di sen me nana din ni agana eti boni nyina aka homa esan se Helena wodum ya wu bo dia se wa yira wa kira kwan yo akosua agana ta ye wo me de kosia da nene dia akosua fo obeza akosua fo yo kro ye ne Helena adia na de wa ba besra ye wie ama me da se pa se we bisa me kwan so ade kra de me ba dandwe mu eni bre kakra wo me ne obi ti fie e na wa bo me dua de me manyina da ase me mba nso ye enum ebula e wo ye fie honom e na ya hyehye se bosumi bia ye betwi ebula no obi a betwi ba ko bosumi nsie ne wontwi bi da enti mi so metwi ni wontwi bi da pokua ama pokua wontwi bi da wodi ama pokua na baaye mpacha enti mi twi to aso mprensan mu na me call no ho na me sister na ada na edwuma ya hyehye nso still o mpese obeye wo de wa na hyehye edwuma no ya na hyehye fierante ho no nti ya na ya hyehye edwuma no okay enti mi bisa ne sa na obisa me se edwuma ben na me sa na mo hyehye ye no munyi wo bi a woda ma no ho no
ono menene mienu kwana na wo fie ho na sister bi be ka ho enti se bibi obi betena na se wan yi woni man kwahye adwuma na ono o man wo mfie okay enti mia na obi ba na maka che nsade ye wo fie ye ni se na ma kire nipa kro na nipa kro nso so ye bi enti obi betena afie ho no bosom nsia na wontwie no matwi ato aso mprensa timprensa no wontwi nso ma ne hu nka se obi a sister se wonfie wo kra aya obeso wo ka dey sister se ade no minute sister minim se minute yo na bia me ho mfa mentina mentwi ye wonfie wo kra 6 months no na wotwi 6 months me tutu aso mprensa timprensa na me call no ha na de oba betena afie ho so no be ka mo ho no no wotwi ne abreben ono oba ya anche bia na case we see ono oba ya ka o se nka we no kwatwi kra ansa na ono wachi nso we ne ba ya no me kire che adwuma ni nyina kire de oba ya no oso okotwi no wanchi tibosom ne so ya na me ka che we ni so ndo wonkotwi na nsa hwe next month na me he so obetwi a bosom ne so ya wanchi we ni twi ni ya wada tini ya wada no wanchi me hwe ya so obetwi wanchi tini fiada na me kotwi ya timi twiye na me ko no okobisa no oso adwuma ba na me se nra na nka oso wuchi wanchi okobisa ni sesen me ko na me sister ada na adwuma ya hyehye so still on person oba ye wo de ena obisa me se adwuma ben ena me se bule ya nra ena nka oso wuchi wanchi wanfi mi na me John on na ba di nkomo ti mi John sa na me sister na ya na me kasa ohui o se si amenya wo den e de na menya wo ena me se sa na wo ka se sa na wo ka da na se ye ni da ho mo fiera e wo henfa ye fiera de ye hu no bet man bi na ehwe fie no so nti e fiera no eti de wo hwe fie no so no ehin na wo no o kumase ha mpacho wo kumase ha wo ne number mpacho utimi ni di nkomo mitimi ni di nkomo bet nya tambia yo enti wan fi mi no ana me bisa na se ade nti na me kasa na wan fi mi o se menya wo den se si ade na menya na me se se oni da ho de abosum yesu se na ametwie na se wan twi a mekwa ko bo fiera amane na ya tubule no masuo nya ba akofo na be ye adwuma ma watenam ewo na wo kan sa ache me na me kan sa ache na o so wa che kura fiera kan ho ena me si fiera wa twa wo dan kama me o se nipa bi se kura mbe si fie kura ma me mbe han edi nti na wo ka se nipa bi sei adan menim adekrenti ti me ya na me so me ka che ne se na wo se nso so kura me si me fie mfa ma mba mbe sa me fie ena me so me kan sa ache nti edidi ho atama na o se ebura ne ye fie a me nja nto ho ena me ka che se me nya nto wo me mpe fie wantwi bosu me nsia no me twi ato aso mprensa ti me nya nto wo mekwa akotwi o wa na ofra nto wo bo odwe se enkum na mfa me manyina nda ase Helena mama asama wo kan dia da dudu eno a se kwa wa enu a mama enu a what na fie home fie sen ya tena fie ho no be 5 years ena ono aso ne tena ya ne fie sen nie adan no na emisa na ebusuafo bi tiwi na omode ma hanti eyina ebeje dan no ebom na che se munyina matena 5 years no mutena 5 years no makopen manya issues pen ya tena 5 years no mama edwaye ho issues ena edi nkan yaaye ese mo ntokwa kura da areas bi ho no ma kura da ya kama edwaye no bosum ya hyehye meme koye na ono no wo ho no ebetena mu jaame na menye mba nti meme bae na mekobisa ne se na esi a edwuma na ebeye ne sen ena oso efie ha so dodo apla ne do so nti obi ampla nanim na edwaye no so ya nya no bosome ena meka kire ne se yo ti afide na watwene so a edwaye no onkotwi na de da ho saa na meka na bla bi nso so ne ga bi timi beda ho no sister ni timi twito aso mprenu na wontwi nti last me ya na meka kire ni kunu maka kire no wa mua na meka kire ni kunu so anka kire na wife na sister yi kura wanti ya kura woni ba wa wotwi ato anso mprenu nti no wane ne nkasa na edwaye no kwa nipa egum ya buru 15 na edwaye na etwitwi na awotwe esa kura ho no munya niti nti wo me nya ne 3 days to kunu ba ya no kan na oba me ho no se an eye pokua no ni kunu no oba me no se an enya no be kire me de amenya ba pay mo te se enya no be kire me de amenya wo de dru so akokoye na me ni adaje na me se na obo wo ni adaje me so ra me tifie wo na otama me di nti sa na tie de a wo betwi na woni gusu sei enti no edwaye no enti edwaye no wo dia no edwaye no wo fra wo fiewrai mama se efiera na wo fra me no se ade ne ye fi na ye nya na ye nyina ye ntena mu na ade bi wo ho no ma wo ntwen se fiewra mbamba fiewra ne nte ho na nipa no so de agya wo ntimi ntwen se de bia do complain beko ye ye ni ya ye nyina na ye mai se betim nti sa na tie ti adua to so mienu oya na osi aboa wo ya akoa ne ntina me se mi ntwi
Diana etosumienu no. Eduana etosumienu. Wo bo ne sen enu ye ebura no ho de no. Ebura no ho de na. De di kan ya moko ntokwa fa adware atwitwire ni de duaboro amma. Duaboro amba. Okay. Te no kra chebe ye 2 years. Enu wana siesie mu ntam. Enu mi sister bi na future da bae. Ena mi sister no be siesie ntam na ye tena ye. Ti mi de morning na menene ye me nso menene ndi nkotena ase ndi nkomada me sori a morning. Ise mini ada. Ono so sori a morning. Aha morning sa na de tena be pem ebula yi de. Enti de atosumienu oya na osen abo tani abo wo ya akoa ne ntina mse mentwi wa na obeye fie ha adwuma fina ko wa na obeye fie adwuma na mse ka chen so wa kwadworo no obeye na wani guso mi ana meye fie adwuma na yo asan abodua ka chen se me ya akoa ma ye adwuma ma watwia me kada na o ka chen se me ya akoa fine ma ti dua na wo boro no de me de wo begina baabi ena oya sen an aboa de wo bro ye no wo de wo ne wo mada o de wo mada ase me mada ase wo maye sen me maye 5 aka badua ne baako no so wasen an ni papa aboa tani aboa ni papa fo ne bu me wate ana me si ni papa fo bu mpo no ho ka bebrebe yi ana o san frɛ so no wade de kapa kwaje banglo a omtua ana me si ni papa fo bu mpo no ho ka bebrebe yi na o san frɛ so no san bodua Sam se no ho ka bebrebe se me ndi obi aka kwan se kura nso no san kumi na san fa me manyina anda ase ana me si yo mate enti ne na awatwe ana me de no ko tafo ahi si abotrema me sa wo se waware oni kunu nete ho no enti duabro na chi no anamo ben na wo di ka tu ya sa na wo beko tafo ahi fie no eduabro na chi no ye fiewra eba ho eti case na oba ho to oba ho no se wate duabo bi wo mti wo oba ama na adane tini dane ni mo mama no kura ni migina mi gate ano e no so gina ni gate ano e no walk manti asa no kan me manti timi wa na fiera no ba me ho no so wa dane dua no e na me si yo timi fra me papa e na me papa bi sa me se wa dane ne sen e na me kyerɛkyerɛ mu se me de no gina ni gate ano e na me si mi jam gate ana me fiera bra ba se wa dane sa wonim de anti a me busa wo se wonim mu fie wura no sa wo hu de anti a me busa wo sa me hyada na me busa wo se wonim mu fie wura wo se da bi na nim caretaker de wo hwe fie ni so eni ntinu se woni no a ana wo won number eni ntina ma me busa se ka bibi sei de me susu se woni na na japade a wo hwe na de so wo hu no woni na hwe na de so nti se wo won number woni nu ko ade e ka me ni wa ka me sa asem wa de me ma ne ha me kura o ana ne se wo fra na bo sisi a obesu na sisi adie ya be yo nti sa ahwe duabone de na me de abeda ante na me ma no munim ho hwe ono otimi suma me ba me kwatena afio me suma ne bada me ba ba akwa ne fi wogino bula no ne kunu timi babom fi besin kwasa nsuo ma no fi besin kwasa nsuo ma no me ma ne ye ne hwe nti wan de fi na kwa bula no so wo ma ne som no me so otimi suma me ma no ya watimi abodue de me ma ne da ase no me suma ne bada ya wa suma me ma ne de me ma na da ase no ombre be da ne me due ne firi me ne me ma so ugidi se duabro no efieru ana seketeka ne ba ya wodane ye anane da bi andane mama adenti na ususu sana se ugidi se duane nane me frɛ me papa ka kyem papa na papa bi sa me so dane ne se na me cheche mu kyerɛ no ɛna wasi nya sa na dane dua asanti memu ha se nka de onim ne se obi bodua ansa na nipa be da no obu nkotodwe na menini mienu ina abu nkotodwe na ya kasa waka de oka ye nse na facha me manka ne yie to wanka ne sa de a me nkɔbɔ fiera na amane na me ma kurowuramfo asonte na asante memu ha se eyi obi dia ana me ko mi fiera ho na me kwaka kyerɛ no ɛna ɔse wate wɔn de adua de onim ho nimdie bia asante ne sa na papa ne ka de a metimi de akɔ bebi a mpesa me de kɔ bia okay timi de kwa tafo ahemfie pachan timi kɔ ye na mo frɛ no me kɔ bɔ me kɔ adu na ye frɛ no ɔbaaye to ɔbaaye na mu bisa no nso so no nso so e kan ne da datam de na mini hɔ no nti tia me no ɛhyɛ sɛ ye baba be sama no e no mo ba fie no be sama no mo se me diska beto so nto no nso be pee so ti ba bosu mechi na ɔkɔ pee mpie so no ɛna omosi na na frɛ ye nti na na frɛ na ekogina anim na obisa ye metia me ne bisa ye sɛ kwadu sɛ na me de aba bɛbɔ pokua na ye no korɛ na me si na na mpacho saa pepepe na me kan ye ɛna obisa ne sɛ pokua won so so wa bodua de ne ma da ase ɛna ɔse ane ɛna na na ti yo ɛna obetwa dwan ɛwɔ asase ne so nti firi hɔ no mo no ye kɔ hɔ no mo sɛ ɔmba aduru Tuesday bia na kɔ hɔ no mo sɛ kɔ ahemfie a ɔmba
wo man oba na obeka che ni kunu na ba enna senie abosumi senie bosumi mienu wo ka se Tuesday bia na mokono ha bosumi senie aduabre na chi no bosumi mienu ni ena duabo ni siye ti omo be frɛ na edu se kwa ahemfia enti bina da bia wo koso no ma omba ba ko kra de odwane ye chia me fo no so tu anamo ba miensa e ba afie omba be bia na wodwane ba ko mo gye no bia wo mo meto no ana ebi won ma da be se onim se na ye kwa ahemfia obefiri fie ho no o ontene fie ma mo beto no na ma fa drop am mo mba na mo san akọ saa nti me chia me ne ye no frɛ no phone so na ka chen se ma me wa se no wa ahemfia fra wo mba no se wa me show fie da wan ban be tue sika na akọda no dwe na free ma me no so a kuro ha se wontena ha se asentima mu ha se ya wode a asema wo hono no e no kra me so wo kono enti sisi a no Helena dian e na wo pese yanyama me pa cho sisi a ba ma ba no me so won be dane ne due ne free me ne me ma no so Mampokua ewa homa no so ma yene mampokua so edi nkomo oba pa ma ha apom te sai Mampokua Hello. Mampokua. Kaza tineka. Oba pa mete won ka dodo na apom te sai Nyame adom na we. Ya da nyame as Mampokua wonim Helena. Kaza minim. E kwa ba so na odinim no. Nene ne tike. Mutuna yemfie sai nie. 5 years never. Okay. Mampokua Helena de asem bia bedan ye na minim de wo e ka fa ho. Mama mi tio. Minim de wo ka fa sa asem afa duabro ye no. Yesi ya hyehyɛ anase mo na mo gitu mo hyehyɛ ye se mo betwu mabura ho se de be ya baabi a mote ho ebeti anase ho be ye kama. Nanso no wo nya odi no kra be na wo mu. Yo ma me da ase. E pa so ma ye tie ni se. Me na bi ka be tene fio. E bi on be tena no obi ani no obi o ma tu be 3 years. Na me pe dan na agency le fofokra. Emergency na nam ne na mbe tena. Na mbe o kama sa no be tena. O ba ye na bi sam je na mbe mi ka se o si apra na ne sa na ka se mi wo si problem bi ti o so. E ti mi ka se en kan ni na mu a. Ni ti mi nye nti. Yan kan se obi anya na ni. Ana se be je ye fi ni yan prepare ho ye fi a. Ni a prepare ni ye ni sa. Nti ana je ya ye ti ya ti se ye. Ena ebura no ya ti se ye. Nti dana eburu mi so no. Na me ho fa na mi ti ye me ya. Ana me so me wo baba ya pani ni za juma na nyam na me ye wo baba ya pani a wo na ye sa de. De ba no so ye adwuma. Ti wo ye adwuma na ti job akọ wo ho no be ka te mi se. Ti sama. Ye ebura na no edu so na me ti re mfi mi kai na me ho fa mi ti se pressure ti fi a. Na mama na ye. Na me ka ta akere ge na ge ni boy. Yo be ka che no so ti fi hobby. What's hobby? What's where me and Sunny is your what's hobby? And I'm seeing a value of fear, and Mamma and I made a money day, some for me. And I'm a cancer. To my papa doesn't quite what we need you was any banana quite Juma. If you ban or quite Juma on a Juma or 1 night, it's 9 off. If it's Adano, or 2 be once a son or 2.2 or what was 2 days. If you may chance Adano, or when you need Adano, Panama Yaramans or anything. The story of an air, but in the story now by I say. I didn't see the drew. This I made. I didn't see the drew. A brother no teacher. I won't pursue be teacher. You can't. And I'm a Oyerepa man. Man, Casan was the eye. You know me before. Some of these are new year. Then after me from Helena and the Busa was awesome. And I'm saying I knew you then after me from man. Was the eye. I knew you then after us. I know. Why you want to your what you for now? Would see you. I won't pursue. Don't have a yes. You know. It was I'm a cock of few ram and a mark of soap padlock. Abetu obure na mse efiewura koto betu na asemi ye na watu obure ni mu a ni ni asem bia ka me no beka me mpa wo chew eno ana se me fama ade a me kontu wa abonten ti koto betu ai sa na kwa ho se kwadefo no am kan se ti ni se me ye kwadefo a wo a no se wo so me a wutu ai we ti wo ya abu apa ya kwa ni nsumo no kwa kwa ne na ni so ya kwa asam na wa kasa nyini so ye teni akwa no ma ka so ye teni akwa si o so me na ma kuwa no ana so ono no ma so mo ka na bi no ni so ya akwa o do ni so ya akwa ana o sa si so do fa se ye betina fi afọ years ni wa pe ma o so ni a ekuti abo e bibi akem a je to so no no kuwa ni di ni hu ni ofie ho
Nakia. Ono aye me dance ni se. Ono aye me dance se toilet ama be ti wo fie ho no. Oba ye hu ye ti wo nyina wo so wa na dwoa. Mampa Ma. Wo ka chia de sa wo ye 10 aboa. Ma ka kire no ono na se. Ono so na e ka se me se wo ye 10 akoa. Ono na ka se me se on so me no. Ko wa ne me ma ko wa no. Ana ka se so ndo ni so ya kwa me ma ka so ye 10 akoa. Se dia wo kan. Wo so le akuti se ono ade se obi abetene fie. Se wo ka se nso ko se me ye kwadefo. Enso mama, se be wo ba mi fie a, toilet nsisi mi kwan ya no. Toilet nsisi mi kwan ya no. Toilet nsisi mi kwan ya no. Ana me ne me ma ne se bi ye na data mi ye nda binim. Ene bi mi ye uraba. Esa ne se wono no me ya ti ase se busumi nsia ni. Se wo se busumi nsia ni won chi bi da. Ono no ka se busumi nsia ni nsia ebula. Na me nim tama. Wo hwa se bia wo ba no ebe ko off na wo be ye. Eno so no. Wo boa. Na ma me pa so. Wo no se kwa ma ade adunu so na onye ya. Se wo chichi wie ye na wo be bi sam ye di matem no. Ene se ade tin wo me bi sam ta de tin chichi ye. Na wo chie wi abedi mata ababo me pono abedi mata toilet edwa ya wo ka che me se me onya akọ aye fence ababo me pono wato wono ma wato wono opese o ye obi tete wato wono opese o ye tete o ka se mata se ne ba ne me o ka ya na ka mi gina so na me ye o ka ko tete o mandi ni pa me so wa onyo ne be ha me dan de ma me amabokuya Ma ba se mi busa se oba pe mi busa se ma mi busumi nsia ni a wuntwi ye no wan na eye wa boa me boa wona ni me busumi nsia me de mi busumi nsia ramotu me de mi me busumi nsia o sister bi to ramotu ma me ni busumi ramotu wo ho na ochi ye adekwanta me ti na sister no ho na ochi ye ti sister no tu ye no wanchi ehu ye ya poto bi bre ahoma ne yina na me kwa chi ye mini mi so be ka bibi kura che mi so uchi wi ano nam so sa na osan de mpabo akọ gina so abra ya hye se yemfa mpabo ngina bula no so osan de mpabo akọ gina nsuo no so na wo sesa ena debi mentimi nka me kwa obedi matam o ana me ka che se o ma bi ni wa no me ya de na me ka che me man se mo sora na mo de mpabo gina bula o ka che so kana no ma me ka te no ama boku anka te no wadaro ma ama boku ye wo si anya busumi nsia ante busumi nsia ni a wuchi ye Sede mi ntimi nkake. Ama bokuya. Eti wo no. Ma mi ntimi nka. Wo ntumi nchake bosome. Ena wo ba no so a wo ye se nke wono so betwi no wono so ntwiye. Sa me dai de time a eda na ade beti ama na kwa o beti na ti o betwi no. Ena onu kokko twiye no. Edu mi so na me be ena o kokko twiye no. Ma yo de so ba no. Oda bia o peni peni matem ma ti. O peni matem ma ya tomato. Ade bi so a wo be ye na wo nya no. Na o di mi kanu akoye. Mama bokuya na o di kanu akoye no obedi watem. No obedi watem. Ade bi so a wo be ye na se bi kura na kakra so na wo ye no di akoye no obedi watem. Kakra busumi nsia wo. Wo di busumi nsia. Busumi nsia ti di ai. Ya wo ntwi bi da. Ama bokuya. Ene wo na wo ti wona wo da wo na. Ama bokuya. Ana wo ti wona wo da wo na. Me da me nda. So be ku me ma. Wo tinia ti so ma. Afia so nim sa me no. Ana wo fu anu na eja no. Wa no na wo da wo na. I fancy this month. Wa no eja na ti bi dia. Ma me na ka kile. Sa me manji ma na ko da dia me so da ye bro. Ma na me manage na bokuya. Ama bokuya. Si abotre. Si abotre. Enye duane ntina o wa ha sei. Pacha no. Eti duane ko na opesi ye de mebua. Eti wo pe enkwa dia ma wo wo da yana no den dia. Si abotre. Ba ko na do den dia me ka no. Ama bokuya. Da banda na ebetimi adane dua no. Ma mi dia no boy mi fiera be gina ma me dane. Mi fiera friend se o mra. Na dia no o se de wo di matam. Atem bibia wo di mi ntina me dane dia no dan o se me na ni dia no no. Odi matam tiri sa dane sa be tinle. Da bi odi matam. Odi ma di zabro no so wa me na ma ni edi matam. Ni edi matam. Odi matam wa tiri sa dane be tinle. Eti na be do friend dia me se ne nko no. Okay. Ama bokuya. Ama bokuya. Onya ni dia me okay. Eni asa wanya ne hu ana asa wanya ne hu da gida be ne ama ne mra. Ye be hia we wo fi ase papa da be ne wo mra.
Efiada ama pokra ebe nya wo fie ha eda efiada. Obapa. Mama Roma. Ye be hia wo fie ha say esa ne say ye ntumi ntina say. Ema nipa woni ni ti da wa imagine say nipa woni ni ti fie baako. Na bibi say sia anything na me. Obetimi adidi ada pa say nkwale ya wo ma sensu ama wo pen. Ana say wo soma wo mo pen. Bibi beto wo mo. Ma. Anti wo ya mo hye wo na say mo mo kra kakra. Me pa to mi timi na me ya we kura no ni ho ka na me. Me da se bebre say wa ka wo no. Nyame ya do ma da ya na wo de to wo na mo ya no. Na mo ya na wo de to wo no. Eh, Helena. Ya na wo de to wo no. Kwan na wo so anu ya sa na. Na mo ya no. Awu so wo yi ba ni de na mo ya na wo de to wo no. Emi sina ma mbi ahome ke za na kala no. O mo nya me fe. Na ni bi ka da na. Mesira wa no baba. Nyame ya do ma da fi ada na hye mo fi ase wate. Ma ne kasi ka fara ni na di ma. Oh, na hoka. Eka ma. Tie pokuya tie. Me fira kasi ka fo ni na di na ma. Pokuya tie. Pokuya. Me ba je bo tia de. Ma je sam ho sia mi ntirifia. Ma pokuya. Ne ma ye fira ni di. Ma pokuya. Lady Nana okasa kakra. Ma me no okasa. Nana pokuya. Mama. Nana. Mama, wo dia kra de mi pa because wo ne me papa e me kwa afoba. Baby anu wa afoba. Bishop Obanu. Ni pa Bishop Obanu me da se. You be seen na me dey me papa. Wa twi aba abom ya de anu ye. Wo be bo wudi buro. Wudi buro me nana wudi buro. Nana. Nana. Na pokuya nana tie me kakra nana. Asa wo ti wona no de na no. Ai nana. Nana nya wo tire. Nana. Na pokuya. Nana. Me ba cho me pese anwumre nka me no be kasa wai. Jabi bia manenka. Me sro. Won se ere no. Tie. Nana tie. Won se ontumi na. Wonu krasi wonu no ho. Wonu no ho wate. Eda na me ye no kra na me ni ho. Nana. Bitani fie ba ya me dance ni so ka se mani gami. Ni tu ya wo me nyate. Nana me ye no kra na me nu. Nana. Enso wo di ma kama. Nana. Na pokuya ye chaso. Me sro. Ojidi ni mi ya Kristo ni ya wotre. Ye be kasa mama o number na me bo nsisi a. Mama o number. Mama kata tira ni ka wo ba. Sana we ni matem. Wuni ha. Ye poni ye kotna office. Nana ye poni wuni time ye free ha. Ye free antem ko ye ko office ko di nsamfo. Nana. Na bokuya. Ebi nsibi o fa cha no ai. Ebi nsibi o ate. Wo be fie na wo timi ntimpo wo ti won obe timi fie wo mu sa ne sa ne ma dini sika ana ma be bo ne bosi ana ma sere ma ne twa so na wo ye gidi ni nana e dia na wo dia wo presa ayi wo presa dia na wo dia ye nana ni ndi wani una wo be di nani da bia do obe so di nani mu ase no se ni nfi ka ni nfi ono kwa ono o ti sa do che ni kuri le tie daye ebe bokuya obi a de carry us tie daye wo tie daye wo tie daye no di tie daye a wa ko se wo tie daye ki no wa ka da no wo ni tie daye wo me ni wo ni tie daye asami si ya na sister no Madam Papa, wo tie daye wo ka so di tie daye kan be ma ne da na ye de e ma mu pe ma so yam wo wai wo be se na ho madam any pay was madam still I want to madam ye bia so o be ba ya to ye madam wona ho to adwem ye das obaba eno bokuya e be kasa ma me nyame mu abotre wate nyame mu abotre ye das obaba na sesa woni ya kasa nim se lady bishop no kasa obetu anamo am ya ye wo se ye na ye di ye ato ye Helena dia meka chia wo ne se wo no ye se wo di anode ko hin han ase ye de sutro na ja wo ye ba ye wo na wo twa ko yo
wono no da honom eni ti said ya meka kira wono wo fie wura sabi fie na nya wodia edan no nya wodia wo kokko ha ye duru wo so na wo sa wo ye wodia ye wodia na ko bibi wo honom de wotu asika ma no ena wani nye bibi ho obo na mane se fie wura se ni me ha na won hwe no won toto wo ti duabo no won se won no tutu mi ka ba fie honom etimi sha wo bapa anu odin ni anu oya wuti e wo penko ama wo ho and it said ye tie bia na wo so mo akoma ba fam se wa ka de yo so wa ma wo ma aduane o so wa ye den se nipa kasa no o kasa me ye ya na me nu me ho a e wo se de ye ka bia ye twa so se woni obi ya de na wo se me ye wie me nu me ho a eye pam no jwa no twa so na ye ka kwan a ye de beto na asumdwe beba wate ti mesra wa de fie na wo kɔ no to wanu tumu mesra ko kan wanu tumu enya no odin ene ye bibia ye ka se bi kura oba otoso mienu kura na be ya mpia adafo se ne nya ya hwe video no ama kodro no na me sha sem free TikTok be me ya ababa wei ekofa ani na me se me ka TikTok boys no ebi wo hia na wo yi papa pa ebi so on se do wo hia nde ne enya kra obi wo no aware kra enso on kan chawo so waware o on kan chawo da so waware o de besisi wa akapumta ma won kasa wo de wani ebe hu enso nto de tama de wani be hu na de aye too late enso mo mienhwe ye hu yie e wa TikTok boys ebi mu mo mienhwe ye hu yie wo mo ho pa eni maami nso de o hwa maami na no mbo no odi so omo boni dua pa na no embo no hwede yi o studio nse krampo o kasa o hwe ani ma obi won se a nya hu na ni ma no ho se oba we de onisuba o hwe oba we na ni ma o tumi nka so ba yi onisuba so we ndi abayo na atema anka bayo no ye so bebi na no abuni dua ka me ye so bebi na no abuni dua o kan na hia bayo am sama abayo no se de eboni dua enti no mumiema ya no enda ya no na chokoro no bebi ebedu bia ebe ko bi ho asem ebedi atem se nipa no nim no we se onim no we obi won se onya hu nipa no hia na no statistics no obody siri he no odi na atem adofo oti sasa ene wi ase na won aye hu ensa oti sasa pa sisa na nyi obi na bokwa kodi na atem odo hu be chewo obia ni won se obokwa kodi na atem a odo hu be chewo enti mo sisa menim so video ya ahwe ya bu obi dua wo anu oyam unso ncho obi anu bia na won ncho obi adapa bio me do be sia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.